Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Danas ću vam pokažem kako da pustite video fajlove, znači filmove, slike ili bilo šta sa vaše PlayStation 3 konzole. Pa hajde da vidimo. Znači iz prošlog klipa ste vidjeli koja je moja tema, znači koju sam ja napravio. Sada, kada, znači potrebno je normalno da prvo uzmete film i prebacite na USB flash memoriju. Kada ubacite, potrebno je otići znači na ovdje deo gdje piše znači video, znači označite USB device, evo da zoomiramo, onda pritisnite trougao, pa idete display all, znači X, i ovdje znači prikazuje sadržaj znači flash memorije, to su neki programi, Highlands boot, tako dalje. Ja ću izabrati, znači hoću da gledam Mr. Beana, izaberem Mr. Bean, on otvori znači folder u kome se nalazi film, znači samo opet X i film počinje, evo kao što vidite. Ja sam ga pustio prethodni put pa je zato sad nije počeo od početka, ali dobro, možete tu ubrzavati, puštati, pritisnite samo trougao, imate sve opcije za menjanje, brisanje, podešavanje slike, prevoda i tako dalje. To je bilo to, hvala puno na gledanju i doviđenja.